استفاده قرار گرفتن بینو برای جوانان سربلند ناحیه خراسان امکانیت وسیع در سمت زبان آموزی، از خود کردن نازکی‌های تکنولوژی معاصر، هنرهای گوناگون و تشکیل و برگزاری محفل و چهاره‌بینی‌ها فراهم آمد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت صمیمی با گیرندگان استیپендیای پرزیدنتی در تالار برهوای مرکز با استفاده دادن این بینای زمانوی را ادامه منطقی دستگیری‌های حکومت مملکت نسبت به نوروز ارزیابی کردند. یادآور می‌شویم که سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 27 اکتبر آغاز گردیده بود. دوام 2 روز گذشته پیشوای ملت در شهرهای بختر و لیوکند و ناحیه وخش، دوستی و جلال‌الدین بلخی یک زمره انشاءات نو را مورد استفاده عموم قرار دادند. از جمله روز گذشته در دهات نوآبادی ناحیه جلال‌الدین بلخی با اشتراک پرزیدنت مملکت بینای ایلاگی مؤسسه تعلیمی رقم 36 مورد بهره برداری قرار گرفت. این مؤسسه تعلیمی با جلب صاحبکاران محلی بنیاد شده دارای شرایط و امکانیت‌های معاصر تعلیمی میباشد. اطلاع می‌دهند همکاران ما. 28 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات نوآباد ناحیه به نام جلال‌الدین بلخی بینای ایلاوگی مؤسسه تعلیمی رقم 36 را مورد بهره برداری قرار دادند. در سن تعلیمگاه تازه بنیاد پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را استادان و شاگردان با خوشحالی استقبال گرفتند. بینای ایلاوگی مؤسسه تعلیمی رقم 36 از جانب صاحبکاری وطن دوست ختم کرده همین تعلیمگاه سید محی‌الدین سیفوف بنیاد کرده شد. طوری به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند مکتب نو با نظرداشت طلبات زمان ساخته شده در 2 بست قریب برای 800 نفر خوانندگان پیش بینی گردیده است. ساختمان مؤسسه تعلیمی ماه اکتبر سال 2020 آغاز گردیده در دوام 1 سال پور را به انجام رسانیده شد. ما اقدام گرفتیم که یک چند کیلومتر راهی حدود جماعت را منفرش کنیم. ما که خودمان را پیروان پیشروی ملت اعلان می‌داریم، اقدام گرفتیم که برای حل مشکلات جای نشست مکتب حضور داشتمان 16 صنفخانه ساخته و به استفاده دهیم تا اینکه مشکلی نارسایی جای نشست حل خود را یابد. بنیاد گردیدن مؤسسه تعلیمی در دهات جماعت نوآباد خیلی به مورد است، چون که سال تا سال طلبات به مؤسسه تعلیمی می‌افزاید و این سیاست معارف پروانه پیشگرفته پیشوای معظم ملت خیلی به مورد است که از روزهای اول استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه خود را یافته ایستاده است و ما خوانندگان ما که در 2 بست تعلیم می‌گرفتند از نرسیدن صنفخانه‌ها تنقیسی می‌کشیدند و اقدام پیشگرفته صاحبکار وطنی سابق ختم کرده همین مؤسسه سیفوف سید محی‌الدین که بر ما یک بینای ایلاوگی خوشطرح زمانوی که دارای 16 صنفخانه و 384 جای نشست در یک بست با ساخته و استفاده داده شد که در این بنا هم صنف‌های ابتدایی، هم کابینت‌های فنی، زبان روسی، زبان انگلیسی، تکنولوژی اطلاعاتی، کتابخانه در اینجا ساخته به استفاده داده شده است که ما اکنون از نبودگی و نارسایی صنفخانه‌ها آزاد گشتیم. ما از نام همه آموزگاران، خوانندگان، معلمان و اهل دهه تشکر به پایان خود را به سرور دولت و صاحبکاران وطندار و وطن دوست می‌رسانیم و ما نسل نورس را در آینده در روحیه وطن دوستی، خویشتن‌شناسی و هنرآموزی که آینده سزاوار این دولت تاجیکان باشند تیار. امروز باعث افتخار و سرفرازی ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 ناحیه جلال‌الدین بلخی می باشد که چنین یک بینای خوشطرح و زمانوی با تمام شرایط‌های تعلیمی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. مینتداری خویش را به پیشوای معظم ملت اظهار می‌داریم، زیرا در این مخزن علم و دانش برای خوانش تمام فن‌های تعلیمی شرایط‌های سطحی بلند مهیا گردیدند. مخصوصاً صنفخانه‌های مجهز زبان‌های روسی و
англисӣ ба мо имкон медиҳанд ки дар баробари аз худ намудани илмҳои муосир бо забони давлатӣ забонҳои хориҷиро низ омӯзем ва ба донишгоҳҳои ҷаҳоние ки дар тоҷикистони мо фаъолият мекунанд дохил шуда мутахассисони варзида шавем. Muhtaram пешвои маорифпарвари миллат, аз он хушнудем ки солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардида ба ташаккули тафаккури зеҳнии мо мусоидат менамояд. Аз ин тасмими илмӣ мо дӯстдорони фанҳои дақиқ рӯҳбаланд гардида бо майли беандоза дониш меомӯзем. Шуморо бовар мекунонем ки мо ворисони арзандаи олимону мутафаккирони барҷастаи тоҷик хоҳем шуд. Муҳтарам пешвои муаззами миллат, мо насли хушбахти замон шукрона мекунем ки бо шарофати соҳибистиқлолии кишвари зебои Тоҷикистон соҳиби чунин мактаби хуштару замонавӣ гаштем. миннатдории худро ба шумо пешвои маҳбуби миллат баён намуда ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда дар оянда ба халқу ватани хел содиқона хизмат менамоем. Муҳтарам пешвои миллат, эълон гардидани озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман ва дигар иқдомҳои арзанда дар соҳаи илму маориф ба баланд гардидани сатҳи дониши мо мусоидат менамояд. Пешрафту тараққиёти сатҳи ҷаҳонӣ низ исбот намудааст. ҳар куҷо пояи илму маориф устувор аст, он ҷомеа побаҷо хоҳад буд. аз ин рӯ омӯхтани илму дониш ҳадафи устувори мо мебошад. масоҳати умумии бинои мактаб бештар аз 2800 метри квадратиро ташкил дода аз 16 синфхонаи барҳаво иборат мебошад. сохтмони муассисаи таълимӣ аз ҳисоби соҳибкори бонангу номуси ноҳияи ҷалолиддини балхӣ Саид Муҳриддин Сайфов сурат гирифта, хароҷоти он бештар аз 12 миллион сомониро ташкил медиҳад. бинои нави мактаб асосан барои синфҳои ибтидоӣ ва умумӣ пешбинӣ гардида дорои кабинетҳои алоҳидаи технологияи иттилоотӣ, математика, забони русӣ, англисӣ ва китобхона мебошад. соҳибкори ватанӣ Саид Муҳриддин Сайфов худ хатмкардаи ҳамин таълимгоҳи деҳа буда дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тасмим гирифтанд ки барои фарзандони рӯстои мазкур чунин як мактаби зебову замонавиро бунёд кунанд. با شرافت 30 سالگی سلطنت دولت جمهوری تاجیکستان چون دیگر شهر و ناحیه‌ها در ناحیه جلال‌الدین بلخی از طرف صاحبکاران محلی 5 تا مؤسسه تحصیلات ایمانی عمومی ساخته به استفاده داده شد. اینچنین در نزد 17 مؤسسه تحصیلات ایمانی عمومی ناحیه جلال‌الدین بلخی صنفخانه‌های علاوگی با شرافت کمیته پدر و مادران ساخته به استفاده داده شد. اینچنین صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات ایمانی عمومی ناحیه جلال‌الدین بلخی ساختمانشان ادامه دارند. ما امروز ساکنان جماعت دهاتی نوآباد از آن خوشنود هستیم که باز یک انشاءات مؤسسه نوی زمانوی با تشبث یکی از صاحب ملکان، یکی از صاحبکاران بسیار با غیرت و با همت جماعت مؤسسه تیپی زمانوی بنیاد گشته است. ما اهل معرفچیان و ساکنان دهات جماعت نوآباد بسیار سالها آرزو میکردیم، کوشش می‌نماییم که بهر پیشرفت جامعه سهم گذار باشیم. آینده خلق و وطن و ملت از فرزندان سالم با سواد وابستگی دارد. تاجیکان از بنیاد خود خلق‌های معرف پرور با سواد، با فرهنگ، با دین و آیین بودند. آنها همه وقت از خود برای پسمانده‌ها میراث می‌گذاشتند، یعنی که مدرسه‌ها می‌ساختند، کوپرگ‌ها می‌ساخت، پل‌ها می‌ساختند، راه‌ها می‌ساختند و فرزندان خوب با خلق و وطن ملت میراث می‌ماندند به مانند سرور دولت ما که امروز نه اینکه یک تاجیکستانی ما بلکه همه تاجیک‌های دنیا را فکر می‌کند و اندیشه می‌کند. از این لحاظ ما همین را سرمشق کار خود کردیم. بعداً برای آباد شدن یک گوشه دیارمان با طرز زمانوی بازی در این 16 صنفخانه‌ای که ما ساخته به استفاده دادیم در 2 بس 800 نفر خواننده جای نشست می‌یابد.
тавре ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд дабистони нав бо саҳми бинокорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳори ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо сатҳу сифати баланд тибқи як тарҳи зебову муосир қомат афрохтааст. тавре сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд мактаб боргоҳи муқаддаси илму маърифат, макони саводомӯзӣ ва худшиносиву ҷаҳоншиносӣ буда дар ташаккул ва равнақи маҳорату малакаи хонандагон нақши асосӣ мебозад. муҳтарам пешвои муаззами миллат, дар асоси сиёсати маорифпарваронаи шумо мо хонандагон дар баробари илмомӯзӣ ба забони давлатӣ имкон дорем ки дар асоси барномаҳои давлатӣ бо забонҳои русӣ ва англисӣ низ донишҳои муосирро азбар намоем. муҳтарам пешвои муаззами миллат, мо медонем ки бо таваҷҷӯҳи бевоситаи шумо дар Тоҷикистон донишгоҳҳои бонуфузи кишварҳои ҷаҳон фаъолият менамояд. омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба мо имконият медиҳад ки озодона ба ин муассисаҳо дохил шуда ҳамчун мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ дар ватани худамон кор ва фаъолият кунем. мо фахр аз он дорем ки имрӯз пешвои муаззами миллат барои мо чунин як бинои таълимӣ муҷаҳҳаз бо тамоми шароитҳои пешрафта ҳадия намудааст. ин тӯҳфа масъулияти мо омӯзгоронро боз ҳам дар самти баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон баланд мебардорад. аз чунин шароити хуби илмомӯзӣ истифода бурда кӯшиш менамоем ки хонандагони арзанда барои хизмати содиқонаи давлату миллат раҳнамоӣ намоем. ифтихори мо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аст ки имрӯз муассисаи мо бо иштироки пешвои маорифпарвар ифтитоҳ гардид. муассисаи таълимӣ дорои тамоми шароити муосири илмомӯзӣ буда ба мо имкон медиҳад ки бо дониши сатҳи баланд дар донишгоҳҳои хориҷи кишвар низ дохил шуда бо маърифати комили ватандорӣ дар рушди минбаъдаи Тоҷикистони азиз саҳми арзанда гузорем ва ворисони асили пешвои муаззами миллат бошем. ҳар як ватандор барои обод кардани ватани худ, барои боқӣ мондани миллату аслияти худ талош варзад. мо ҳам ҳамчунин фарзандҳоро тарбия карда истодем, набераҳоро тарбия карда истодем, то ин ки оянда сазовори ҳамин ватан бошанд, сазовори ҳамин халқу миллат бошанд. ҳаматарафа талош варзанд ки ҳамин ватан обод бошад, сиёсати имрӯзаи роҳбарӣ амалӣ шавад. дар маҷмӯъ дар ширкати мо наздики 2000 коргар аст. мактаби мазкур бо усули меъмории шарқӣ ва беҳтарин масъолаи бинокорӣ қомат афрохта гирду атрофи иморат бо санъати хоси миллӣ гаҷкорӣ шудааст. барои хонандагон синфхонаи алоҳидаи компютерӣ ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти электронӣ фароҳам сохта шудааст. системаи гармидиҳӣ ба таври муосир насб карда шудааст. имрӯз барои мо омӯзгорони деҳаи Саид Кароматуллои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ воқеан як рӯзи хотирмонд ва фаромӯшнашаванда хоҳад буд. зеро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қудуми файзбахшашон дар ифтитоҳи бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 иштирок намуданд. пешвои муаззами миллат мо омӯзгоронро ба таълиму тарбияи насли худогоҳу худшинос ва дорои дониши баланд ҳидоят намуданд. қайд карданд ки ҷомеаи пешрафт менамояд ки дар он ҷомеа соҳаи илму маориф поянда ва устувор бошад. ва мо аз он хушнудем ки солҳои 2020 ва 2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф эълон гардид. дар ин замина мо имкон дорем ки илмҳои дақиқро хубтар аз худ намуда дар оянда дар самти ихтироъкорӣ ва инноватсия корҳои илмӣ анҷом диҳем. ҳамзамон тавассути шабакаи интернет аз илмҳои ҷаҳонӣ низ бохабар шуда онро дар оянда бо самар татбиқ менамоем. соли гузашта вақте ки мо дар шаҳри ваҳдат ҷамоат деҳоти ромид маҷмӯаи истеҳсолӣ истироҳатӣ баҳорро ба истифода додем, ба сарвари давлат ваъда дода будем ки якчанд километри ҳудуди ҷамоати Навободро мунфарш ва як бинои дуошиёна барои 800 нафар хонанда дар Дубас мактаб сохта метем. шукргузорем ки ба ин мақсадҳомон расидем. тавре ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд дар давоми 30 соли соҳиби истиқлолӣ дар ноҳияи ба номи Ҷалолиддини Балхӣ наздик ба 10 муассисаи нави таълимӣ ва 67 синфхонаи иловагӣ бунёд карда шуданд ки дар беҳтар шудани шароити илмомӯзии муҳассидин
مساعدت میکنند. طور پیشوای معظم ملت اصرار داشتند با فراهم آوردن چنین امکانات مساعد هدف اساسی به کمال رسانیدن نسل بیداردل و آگاه و صاحب معرفت مانیداد می شود. کتابخانه مکتب نیز بر هوا بوده فوند عمومی کتاب‌ها 13000 عدد را تشکیل می‌دهند. از این تعداد 10500 عددشان کتاب‌های درسی بوده، باقی مانده اثرها را ادبیات بدیعی تشکیل می‌دهند. محترم پیشوای ملت، امروز باعث افتخار و سرفرازی ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 ناحیه جلال‌الدین بلخی میباشد که چنین یک بنای خوشتر و زمانوی با تمام شرایط‌های تعلیمی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. مینت‌داری خویش را به پیشوای ملت اظهار می‌داریم، زیرا در این مخزن علم و دانش برای خوانش تمام فن‌های تعلیمی شرایط‌های سطحی بلند مهیا گردیده‌اند. از خود کردن فن تکنولوژی اطلاعاتی به ما امکان می‌دهد که از نوگانی‌های عالم باخبر شویم. عصر 21 عصر پیشرفت و ترقیات تکنولوژی اینوواسیونی اعلان شده ما را به عالم علم‌های معاصر پیوست می‌سازد. محترم پیشوای معظم ملت، اعلان کردن سال‌های 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی با ما امکانیت می‌دهد که با میل به اندازه دانش آموزیم و توسط شبکه‌های اینترنتی از علم‌های جهانی باخبر شده آن را در آینده با ثمر تطبیق نمایید. سرور دولت محترم امام علی رحمان ساکنان جماعت دهوت نوآباد ناحیه جلال‌الدین بلخی را با افتخار مورد بهره برداری قرار گرفتن باز یک مؤسسه زمانوی تعلیم و آموزش شادباشی گفته به صاحبکار وطنی سید محردین سیفوف اظهار سپاسگزاری نمودند. ذکر گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد فراهم آوردن شرایط ضروری برای تحصیل شایسته نسل نورس به طور همیشگی تلاش می‌ورزد. در همین زمینه اقدام فرزندان با ننگ و ناموس به گونه سید محردین سیفوف نمونه عبرت و آموزش ارزیابی کرده شد. صحن بینای مکتب سبز و شکوفان بوده. در اطراف مؤسسه بیشتر از 30,000 گل‌های موسمی، یک چند نماد گل صدبرگ و بیشتر از 200 عدد درختان سایه افکن و آرایشی شنانیده شده است. پس از افتتاح انشاءاتی گوناگون پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چون انعانه با ساکنان و فعالان ناحیه جلال‌الدین بلخی ملاقات سودمند انجام دادند. در ملاقات دستاورد و کامیابی‌های ساکنان این ناحیه مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. 28 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه جلال‌الدین بلخی با راهبران و فعالان ولایت ختلان ملاقات صمیمی دایر کردند. سرور دولت محترم امام علی رحمان درباره دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور اندیشه‌رانی کرده تاکید نمودند که مردم شریف تاجیکستان از جمله ساکنان زحمتکش ولایت ختلان
ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолу озодии кишвари маҳбубамонро бо вусъати бесобиқаи корҳои ободониву созандагӣ таҷлил намуданд ва ин равандро ба хотири боз ҳам ободу зебо гардонидани ватани азизамон идома дода истоданд. таъкид шуд ки дар нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар вилоят бунёду азнавсозии 7667 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки ин рақам 31% нақшаи умумии корҳои дар миқёси кишвар пешбинӣ гардидаро ташкил медиҳад. тибқи маълумоти ҷанбастӣ то ба имрӯз корҳои сохтмонӣ дар 8180 иншооту биноҳо, яъне 513 иншоот аз нақша зиёд ба маблағи умумии беш аз 2.7 миллиард сомонӣ ба анҷом расида, ҳамаи онҳо ба истифода супорида шуданд. нақшаи тасдиқ гардида қариб 107% таъмин гардид. бояд гӯфт ки аксари кулли ин иншоот бо маблағҳои соҳибкорони ватанӣ бунёд шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тамоми мардуми сарбаланди вилояти Хатлон, махсусан ба соҳибкорони ватандӯст ва шахсони саховатпеша ки барои ободу пешрафта гардонидани шаҳру ноҳияҳои вилоят софтдилона заҳмат кашида истодаанд, миннатдории самимӣ баён намуданд. бисёр корҳое ҳаст ки дар якҷоягӣ бо мардум карда мумкин аст. фақат бо мегӯям ҳама чӣ вобаста ба роҳбар аст. дар ҳамаи зинаҳо баробар аст. аз роҳбари вилоят, шаҳр, ноҳия, раисои маҳалло, ҷамоатҳо, шумо ташаббускор дар кор барои мардуми мо мекунанд. соҳибкорони мо корҳои карда истоданд ки бовар мекунем аз ҳисоби бюҷети давлат дар дастҳоло карда намешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки мардуми шарафманди вилоят корҳои созандагиро минбаъд низ идома медиҳанд ва ба хотири муҳайё кардани ҷойҳои нави корӣ ва боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагии ҳамдиёрони худ саъю талоши бештар мекунанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарону масъулони вилоят ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор намуданд ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳо ҷиҳати идомаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ҳамкориро бо соҳибкорону сармоягузорон тақвият бахшида, сифати корҳо дар иншооти бунёдшаванда ва истифодаи самараноки онҳоро назорат намоянд. ҳамчунин роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он супориш гирифтанд ки дар ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватаниву хориҷӣ корҳоро ҷиҳати ҷалби боз ҳам бештари сармоя, махсусан сармояи мустақим тақвият бахшанд. зимни таҳлили соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷумла саноат таъкид гардид ки дар даврони соҳибистиқлолии соҳаи саноати вилоят мунтазам тараққӣ карда, ҳоло шумораи корхонаҳои соҳа ба 631 расонда шудааст. танҳо дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар вилоят 22 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ ба фаъолият оғоз кардааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он вазорати саноат ва технологияҳои навро вазифадор карданд ки барои таъсиси корхонаву коргоҳҳои нав, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва бо ҳамин роҳ муҳайё кардани ҷойҳои нави корӣ, тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд. имкониятҳои вилояти Хатлон дар самти зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилнокӣ ва тақвияти иқтидори содиротии кишвар низ ниҳоят васеъ мебошанд. аз ин рӯ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарур шумурданд ки бо мақсади истифодаи ҳарчи бештар аз имконияту захираҳои вилоят, корҳо дар самти зиёд намудани майдони кишти зироатҳо, ташкили фермаҳои чорводориву корхонаҳои паррандапарварӣ, инчунин хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар минтақаҳои мусоид, таъмин намудани бозори истеъморӣ бо маҳсулоти хусифати соҳа ва афзоиш додани содироти маҳсулот мунтазам чораҷӯӣ карда шавад. бо мақсади ҳалли мушкилоти вобаста ба роҳу нақлиёт ҳоло дар қаламрави вилоят 5 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии зиёда аз 4.7 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст ки дар доираи онҳо солҳои наздиктарин 219 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, 3 нақб ва 25 пул бунёд ва ба истифода супорида мешаванд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ҳарчи пурраву самаранок истифода кардани имкониятҳои фароҳам гардида, роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои онро вазифадор намуданд ки якҷо бо вазорату идораҳои марбута барои ташкили марказҳои логистикӣ ва тақсимоти яклухти маҳсулот, амборҳои нигоҳдориву сардхонаҳо ва ба ин васила афзоиш додани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ, махсусан сабзавоти барвақтӣ, тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. дастархонаро нон намоиш вай кардин, саҳроро мебинам, маҳсулота дигара, шераи сурхи мар бигзор. худо давлати миллати тоҷик, халқи тоҷик азида зиёда кунад. зиёда аз 30 давлати дунёда ҳозир гуруснагии бениҳат шадид аст. зиёдаравӣ карда монда кор нест. сари вақт ҷамъоварӣ кунем, захира кунем, дар кор мешавад.
خدای ناخواسته در یک روز سختی در کار میشه. حالا که هست ما ذخیره کرده مونده کار هر یک عائله آنچه که میتوانیم ذخیره کرده. ما شما بیشتر مکدان خوراک چهارراه حساب میکنیم. این طور نیست. نیمی دنیا حساب مکدان زندگی میکنن. یعنی جوار مکه ده ها نمود تا میپزن. آنچه که ذخیره کرده میشد دیخونا همه پدر و مادرها میدونن. شالی را نگاه داشته میشود یک سال. گندم تا 2 سال نگاه داشتن ممکن. در جای خشک لوبیا، نس، نخود، ماش. این چیزایی است که نگاه داشتن ممکن. برای خوراک تیرما و زمستان های کارتوشکا از دیگر نمودی سبزیجاتی است که مردم وای دارد. شرط نیست که ما زمستان همه ما دویده بازار رویم ای نرخ کارتوشکا بالا رفت. حاضر ارزانه ذخیره کن. گیر ذخیره کن. زیاده روی نکن. ما قانونی تنظیم میگیم اگر نمیشید چیکار میکنیم؟ سخنان معاون منشی سازمان ملل متحد دایر به مواد خوراک است که سال 2021 در دنیا سال مرگاور میاد. الحمد آماده ایستادن. تمام جامعه جهانی ده تا امروز زیاده از 35% نرخ‌های تمام مواد غذایی بالا رفت. امروز مواد سوزشواری در دنیا بالا رفت. این از ما شما وابستگی ندارد. فقط ما خواهش میکنیم که زیاده روی نکنیم در این کارا یا که مرک آرایی زیاده روی نکنیم. هیچی یکان بالا ما نمیشد. کمتر طاقت کنیم، صبر کنیم. از سالهای جنگ شهروندی چی نامده رستیم؟ طی سالهای صاحب استقلالی با مقصد استفاده هرچی بیشتر اقتدار بزرگ گیدرانرژتیکی ولایت ختلان در حدود ولایت 2 نیروگاه برق آبی با اقتدار عمومی 890 مگاوات، 37 نیروگاه برق آبی خرد با اقتدار عمومی 1650 کیلووات، 290 کیلومتر خطهای انتقال برقی 220 کیلوولت، 4 زیرایستگاه نوی برقی 220 کیلوولت و دیگر انفراساختار انرژتیکی به مبلغ عمومی 12.6 میلیارد سومانی بنیاد کرده شدند. حالا در این سمت تطبیق باز 7 لایحه دیگر به مبلغ عمومی قریب 9 میلیارد سومانی ادامه دارد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های آن سپارش گرفتند که یکجا با وزارت و اداره‌های داخلدار کارها را جهت استفاده ثمرناک نیروی برق و کم کردن تلفات آن وسعت بخشند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با رهبریت ولایت و شهر و ناحیه‌های آن جهت وسعت دادن کشتی تیرماهی، تیاری همه‌جانبه به زمستان از جمله هرچی زودتر به موسم سرما آماده کردن ساحه‌های اجتماعی و در نوبت اول مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، راه‌ها، ذخیره مواد غذایی، سودشواری، اینچنین ذخیره کافی خوراک چاروا دستور و سپارش‌های مشخص دادند. شکر کرده مونده کار ما شما برابر ابرقدرت‌ها در تمام سازمان‌های بین‌المللی یک آواز داریم. ما را امروز نه که در دنیا میشناسند، پیشنهادهای تاجیکستان اعتراف کردند و در تمام دنیا عملی شده ایستاده است. از این افتخار نمی‌کنیم. من کتاب تاجیکان بیهوده تقسیم نکرده ایستادم هر یک عائله که خانه فرزندان را خودتان هم خانه که ما کیم، بابای ما کی بود، اولاد ما کی بود، از کجا پیدا شدیم. وطن صاحبی کرده دوست داشتن در کار، با دندانه انمخه داشتد حمایه کردن در کار، امنیت را تامین کردن در کار، کادرهای جوان نورسا را تربیت کردن در کار. خانانیم برای مخصوصا تربیت فرزندان نسل نورس شرایط خوبی درجه عالی مهیا کنیم که آنها خوانند، صاحبی سواد شوند. وقتی ملت با سواده دولت رشد میکند، ترقی میکند، سطح صفت زندگی بلند میشود، آبروی دولت در عرصه بین‌المللی بلند میگردد. بسیار بسیار پروسس‌های وزمین در دنیا رفته ایستاده است. بیگانه پرستی خواهند دولت از بین برای چیکار میکنن؟ فرهنگ تا میگیرن، زبان تا میگیرن، رسم و آیین تا میگیرن، سری لباس تا میگیرن. چیزی که برای زندگی انسان در کار است در تاجیکستان میروید، میسبزد، پرورش مییابد. چیزی مثلا همش یک طرف همین آن ذخیره های اصلا و برای انسان به بنزین، به سالارکا، به گاز، به برق زندگی کردن میشود، لیکن به آب چی میشود؟ دریا را بین، چشمه سارا را بین. زمین ما کم است،
لیکن از زمین کار کنیم مهنت کنیم چون حاصل گرفته میتونیم. ما برای چی گفتم که در برآمدان برحق اینا هیچ کس این کار کنه نمیتونه. تاجیکستان برحق بهشت روی زمین است. بهشت روی زمین است. هر کسی که از همین سرزمین از همین وطن ناشکری میکند خدا میزنش، کور میشود، کوری میشود. شکرانه کردم مداکار وطن مناسقا دوست داریم. صدقاً قلبمون قطعی، زبان قطعی نه، قلب قطعی، رفتار و کردار را قطعی اثبات کنیم. بینندگان عزیز، خبرهای ساعت 10 بود که مستقیما از تلویزیون سفینه منظورتون گردانیدیم. برای این خبرهای دیگر شما را همکارانمان در نشرهای بعدی آشنا